tunakata accidents katika jina la Yesu. Kubarima nakaubatere yetona la Yesu yetona la Yesu ada korotora kwena alitari ekwalia yetona la Yesu barabara ile nkomelalima barabara nkomelalima mwaka in Jesus name enkaromba nkiuga nuntu ena mato nedikaire ontu kwenarwa kanisa Meru yonde igwatanire tuturia moto igotwa presence yetu tumirete turombe tuge tukugote ndugitena matu na tukwatha na tukuga ende mantu jara muntu aburi kuthithia nwena thithie na twakikije twindema untu bobo kurigeria accidents ethro collective ekethro igintu kia gutegwo ou agaitiaja ana barakwira ana bana fo ugoro bumwe kana ntuku imwe aitiau onge bamo bakwira Jumamosi na bange the following day. The time has come. It cannot be business as usual. No, we want to make sure that institutions that are charged to make sure security and safety barabarene ibigutangugi nonto ikwetherete kwina ikuo bibinge muno tuona kwina bata batwe ma bishop ma pastor bonde ba Meru County baraba komba kuoneka tabara wo kuona aja tweje amwe tutongeretwe ni a patron wetu Bishop Wenda Mboria turombe nikenda ntoleje kuma Gitimbine mwanka kithirone turombere njireje ere gitare ambere njireje gweturirwa maguta na itugwitikia ikuo biria bietete bigita na mbere Bishop akwaria mantoja antugwitithia ngari banywete Bishop akwaria mantoja nchobi itukoromba ana beto itukoromba betekie ngai abatharimite na ngari kenda bagatura ati batharimite na ngari kenda ciumba gutuika imbom ya kumba gutiga ana bantigwa ekuru bantigwa akuru bantigwa kana ekuru bare asiari beto baunekanga maguru na batuika batina inya barabara jeje baraba meakire igitare ukinya bona accidents ura chingea bateke kaire bori atire kwenogo kwanda gwekirwa meshenge ekurigeria speed kwe onto bomba kodide kabunge bakurigeria accident you. Number 3 kinya antoba beto tugweta police officers traffic officers kinya boito kubera ibato chumirie go make sure traffic laws ichikwa adhered to.